Ok, na primeiro lugar, na ibo nome completo e posição aqui na palco. Sim, Maria Silva Hart, me tahasi PR e marketing pa the TH Palm and Company. Maria, contame um ticket de noite de palco. Oh, well, bueno, está celebrando nos 21 Girls Night Out. Esta es una celebración de founder de TH Palm and Company ko lahasi. Esta es un movement para 13 i network ture dama ng de isla. Para natin un leuk anoche de shopping, networking, papiaturicos ko pasa durante aya. Anto, claro, para nang también revelar ng collection novo de holidays. Contame um ticket de collection novo de você. Well, actually, ito algo ko tour anya tavaria. Milobis actually kada 2 simang nang tahaya karga ng novo. Nanta hand-picked pieces, que man turcos ta hopi special. E no talo ko batabay haya ding masa niyong lugar. Echt no sempre tabisa ko sa kita gift givers heaven. Que man si bota lock mo mes kinang, ibo na ta siguro kiko payo pa kolega, your mom, your dad, bo amigo nang mita siguro kinang blohayele. Mirando ko sa kami bosang artikulo ng kada 12 mga sinaki tanto visitante como de Aruba bosang danyando mes karani lokal ng itama international. I mean, essa é parte nice, mita kira dia feeling ku TH Palm and Company taduna, ku pa persona ku ta dia fome santa vida ng taya ture items sa sina unique, pero pa persona ng kuting hopi aya kinang nanota sinti ko nang ta repitiendo mes un gift of mes un look. Ito un lugar ko bota bay haya booking ng special, custom made gift, jewelry, clothes, item pa bukas na. Kaya man no tan solo po por gift amigo nang i ser nang keri, pero también por gift bo mes ko algo hopi bonita. Okay, invitasyon na pueblo de Aruba, tambe turista lang ko tawake sa aki pa bisitamos lang masa ina. See, please. No se actually habri every day of the week, including Christmas. Kaya man, jaluna no sa habri, in different schedule. Awe noche nos tiene un shopping night, kutabay tejes un hora noche, pero normalmente nos tiene ta habri te 9 hora noche of 10 hora noche. También por hasi un online request kuno, si nos ayudaba pues